Kirenteto ingi nande muruiri gite kia ubunga gicigone giatigania West Dr. Kilemi Mweria na aririte siasa cia utaribo munini wa Raila kiri kurura gite kia mutongerio wa Nthiguru. Kilemi urari kiamene kia basa ugite tayari munini na kumenyeka nongerete na kuwa kinyangugira ikurutwo ni kamiti ya guchwa munini wa Raila Odinga ni rwimbo ruthiri kuinwa ni untu mutongerio uju tayari na kumenyeka kagiteno kau. Kilemi no ritia kari kuringira kura atongere baraba gatetheria kurwana unkumania Nthigurune ugite nio thine ria nene aja Nthigurune ya Kenya. Oriki barua kiochwa munini o Rais Murengo neyo Kenya Kwanza na Azimio la Umoja gitete na mbere Murengo yo Azimio la Umoja yokebwithie kinya ikarobia interview kendochwa uraka watila kanya kaka itomi kithurano twetete na itiere ntuko ithatu aketio kinyethia marieto baraba chali kanyene ka kenkia maya ithurano na mianka Kenya ABC omo baraba kwendete kio bunge tigania West Ndaitare Kilemi Mweria awete baraba kurombete kio Rais Boba kumenya nkoro netia wantu baraba kwenda kuthura kanyene ka ndoro mbere kumenya no rukubiri kwa deputy we no rukuri the president ubira gete gavana iwo kubiri kwa deputy ra au tete bwa ndore mubiri ko diatere keda ira ilo dinga kana woni nyera ndene ko inande strong na keda ande strong unto nanjere na ire number 2 apare na tambe kio ntedi yake na rante strong ukaile landi ukore wontu mende wontu fulani constituency kwa ibana bao kedhe kwenda kwa the national figure inamburi kuta mtu kana kedhe imanto ya to kwa top wa ntu ya gender balance tuburi kuria tere kedhe to kwa constitution yetu ne kuwa itwe tena tu that gender tutemea kuitwe tena ntu ba nene le lakini ya kurobate na rengia kuribo kunyaba constitution more than half of the voters so kuna balance but balance yuro kwenda rombere koria ni mtoro kuriete kuringana nuwe ikarobi interview birabietete na mbere ko bwitho imurengo yo Azimio la Umoja no byunkumwe siasa na kanya kake nankanerwa ke mtorate bati ondo pano media political na media political hapo kwa the Kenya marriage so but Kenya drai pano ne kuile la balance yunkugaira na mtora tontoro kuleta numbers yake ontromitu kuona ndio kuleta numbers kwamba kwanza wewe ntubadho kuzana ba kuleta numbers but is a for this country we record today mtu kulingana na qualification ya wale na hata umpiki hotel ya Kenya na kulingana na Kilemi na inene irairumirete Kenya ityo ibati kwa atongeria ba mwerekera yo antu baraba bati kuthura kenda bombo batatherio itwera ntaira ere Kenya the number one corruption we want to buy nothing no table the nenge tribalism igonto muntu aukara wenda fulani kuinvest gonto fulani na biyo to manyanto baro nene o mwanka pa to akuruyairwa no nene utubiri ko Europe kuri kura buri ko de to tonto bakuru nene mwanka pa ko ora antu bangi ni kwenda antu utema ko zokenda antu nyinge bochi ndo bambile kuwa kwera bijana ibete bakorane utema ko do mtongo do kwenda antu benu kibuthe kyo no mwanka ko zero ko kwenda wa binafsi na biro kwenda binafsi hivi ro kona wewe kwenda boku wakati antu bare to nene no dunya pa kumana nenyo bare to nene baba na bota antu batena bata nantu ibara kwa na bakona na nyekra ba na bibinge sana iba kwenda nkiruki so mpare unyo thomete ndethre na de nene otherwise buaya mainge Kenya utemutoguri kwa tena ro ko nyumba uteguri kwa tena stima kwawe barabara chonde buri kwa chia lami ira major roads ana babudhiri yangu iba buri ba utewotu buri kwa tena kwa dhiri university kana dhiri technical institutions lakini no to corruption mantu yo ndio ataoneka na muthia Kilemi so tafadhali we president ukiura can deputy shoshoria wore woni na deputy okwa kedha itoko mia thene twirana na corruption na tribalism ne atambo bikia kuona mtoro antaithia kurwa andu eriku toro antaithia kuongela mantu yeta mbere akuthuka so ni wonde ndeke pano ibo ante bompuria koria kedha itoko kuthira corruption ibo ante kuthira tribalism kibapa ontapa kwenda kwa deputy re no kompikio the president kurwa andu unkurukio nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbeta wa Mukiri wa Mithika.